Ukwambona umuntu osanda kuthola imali ngobuningi, hayi akahlaliseki. Kuhlale kukhona lapho ajahele khona. Ngisho noma ngabe ngaphambi kokuthi athole imali, bowuthenga ama-minute umfonele nje 60 minutes wonke nicoca. Hayi, waze wathola imali ngobuningi, uthi usamfonele ngalawo ma-minute, hayi kungakapheli 10 minutes umuzwa wathi hayi ngicela udrop ngizawuphinde ngikufonele khona ifone engenayo noma khona la ngijahele khona manje khona la kumele ngiye khona. Hayi uzamlinda ngeke aphinde afona. Umuntu othola imali ngobuningi ngisho anemoto ayisangena ejardini, seyihlale ime ngaphandle phambi kwegate ngoba uhlale kukhona la jahele khona. Uma ngabe kwenzekile hayi wathi ake siye lapha kayibani kunomcimbi enisihlobo sala ekhaya, hayi ufika nakhona angahlali phasi, ufika eme ngabe kuyadliwa sobambe i-take away ngesandla uhambe uyadla udla bume. Azatshela abantu abadala kuthiwa hayi mani mfana wami ungasimeli sibadala, hlala phasi usibuze impilo kahle. Uphi umama wakho nakhona akahleli phasi uzawushaya inyawo kanje, uzawushaya inyawo kuzaba khona kungathi bayambambelela. Hey umuntu othola imali kuba nalokuthi yonke into kuye iyashesha, kumele yenzeke manje.